Üçüncü daraja bul takvalardan saqtanуусу кандай болот десе, ла яблугул абду даражатал муттақин, силер таквалардын даражасына жете турган болсоңор кантип жетесиңер? Хатта яда ма ла баса бихи махафата ма бихи бас. Эмне болмок эле, эч нерсе эмес деген сөздү таштамайынча таквачылыкка жетпейсиңер дейт. Эмне болмок эле, боло берет да деген таштасаңар, анан таквачылыкка жетесиңер. Умар ибн ал-Хаттаб мындай деген экен. Кунна нада тисата ашар ал-халал махафатан наqa fil haram. Арамга түшүп калбайлы деп 10 мүшөк ун турса, 10дун 9-ун албайт элек дейт. Арамды алып албайлы деп 10дун 9-ун биз курбанчылыкка кетирип таштайт элек дейт. Албай коет элек дейт. Арамга түшүп калбайлы деп сактан дейт. Алла, эми биздин абалыбыз кандай азыр? Туурабы? 10 миң келип калса биз эмне кылабыз? 9'da alıp turup birisini bereriz da. Umar ibn al-Hattab ne oldu? 9'unu berip turup birini alıp kaldı. Oşun için ne oldu? Arkasından 86 min gümüş tiyin sanap görsek 12 milyon son. Sanap görsen kança olup ket aynen. 120 min dolar bu. Karıs men ötüp kettir. Prezident 40 mamleketin başçısı olup turup. Oşun için Umar ibn al-Hattab degen atqa kondu. Nege? 9'unu taştaşı birisini gana aldı. Biz hazır 10'un 9'un jey berelik. O dünyө ruh deneden çıgarı menen deneni ap kelle деген atqa konabız. Atың öçöt boldu. 1 ay, 2 ay, 3 aydayın boldu sen joksun bul жашоодо. Sen tarıkta da joksun sen. Sen üy бүлөгүң tarıkında деле эчтеке жылтылдаган атың чыкпайт. Неге? Анткени эмне болбок эле. Боло берет да. Бекер да деген сөз. ومن هذه الدرجة الافتراس عما يتسامح به الناس. Adamlar فإن ذلك حلال في الفتوى. Fatvada adal деген hüküm çıkar. Bırak يخاف من فتح بابه bunun eşiğini açı verse başkaga alıp gelip koyot деген bolsa ne kılat? Saktanat. وتعلف النفوس الاسترسال وتترك الورع. Baya janга tim koysunlar ruhka. Ruh tiskindep jügön menen tartıp turbasaңар oozduktu koy verseңер ketet deyt. Nafs. Vatutrakul varo famen zalik anan takvachılık kalbay kalat деген masalе deyt. Bayağı adaldı oozduktu tiskinde adal demi botko dep turup jey verseң akır emne kalat? Adal çoğulap kelip oturup turup ne kalat? Makruhka jetkiret, makruh çoğulap oturup ne kalat? Aramga jetkiret. Kişine günölerde emne olmak öyle dep kılı verseңizler akırında oturup çoğun günöge jetkiret, çoğun gün emne kalat? Akırında oturup imandan çıkarattır. وكان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز مسكل. Men bu жерде мисалдар көп алып келиптир. Азыркы учурда айтсам жомок болуп калат. Бир эле мисал Умар ибн Абдул-Азиз деген Амияттардан, Амавиттерден 2 жыл башкарды. Мусулмандардын Золотой век дейт, алтын кылымды куруп кеткен. 2 жылда ушундай мамлекет байып кеткен. Бир мисалы كان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة deydi. Atır musulmandarga жалпы atır келеткен. Таркатыла турган atır. Госбюджет. Таразага салып ошону атырды таразага салып идиштерине куюп аткан процессте Умар ибн Абдул-Азиз падыша мурдун жоп аткен. Allah, elдің ақысы кіріп кетпесін мага деп. Қараңыз. Анан Умар ибн Абдул-Азиз не oldu? Алтын кылымды куруп кетти. Аты жылдыз бойдан калды. Өмүр бою мусулмандар бул атты баардыгы жылтылдап билип турабыз. Таквачылыктын жыйынтыгы ушул. Эмне болмок эле деген эмес. Боло берет да деген эмес. أن عمر رضي الله عنه لما ولى الخلافة كانت له زوجة. Umar ibn al-Hattab padişah olganda sүйгөн аял болгон дейт. Анан не кылат экен? Сүйгөн аялына талак берет экен. Неге? Марсбайга. فطلقها خيفة أن تشير عليه بشفاعة في باطل فيطيعها ويطلب رضاها. Сүйгөн аялы кокус падыша болуп турганда туган набы, кайын журт набы деп коеюнчу. Бир жерден бирдемке акырын түртүп койсо,
kokustан байкабай баш ийип алып, күнөөгө батып калбайын деп сүйгөн аялына талак берип таштаган дейт. Зулум эмес. Анткени мамлекеттин аманатын көтөрдү. Bir ayalın akısından dağı, mamlekettindeki mingdegen ayalın akısı öyle turattır. Mümkün kaynisine 5 töönü buyurup koymaktır. 5 töönü 50 üy bile 5 gün jemektir. 50 üy bile 5'ten 75 kişinin kursağı tok bolmaktır 5 günge. Turabı? Bilbeysin da. Misal deyim da. Olsal da, emne bolmok ele. Jok, bolup ketişi mümkün dedi. Gördünüz mü? Biz emnedeyiz, bizdin ayırmabız, bizdin aldıda ötüp ketken aldыңкы жылдыздарыбыз менен ayırmabız emnede беринет? Şunda da. Alar bolup ketişi mümkün degen. Saktangан. Biz bolsa emne bolmok ele deybiz. Ошон үчүн биздик эчтеке болбойт. То есть дүнjө тарабынан шек күмөндүн баары болуп кетип атат дагы, акыретке жылдыздыкка эчтеке болбой калып атабыз, чыкпай калып атабыз. Алар болуп кетет деп сактанган үчүн алардын эчтеке болгон жок күмөндүү иштер. Бирок аттары жылдыз болуп сакталып болуп кетти. Мына айырмабыз.